Russia gi upai Leisillaktre, Makhoigi attack Khudongthiningai Oirakli. Yamna laina khallaga Ukraine da landarakiba Russian forces ase hauzik upai Leisillaktre, maramaduna Makhoigi attack ase yamna Khudongthiningai Oirakli haina Ukraine gi National Security amasung Defense Council RNBO gi Secretary Oleksiy Danilov na phongdokre. Russian sarkar gi military criminal singna nongma natraga nini gi manungda Ukraine bu yamna thuna maithiba pinaba thorang tawkhi adubu madu fail oire. Masi Prithvi pumbada aduga Russia nasu mayek sengna khangle. Masina maram oiduna Russia gi usising Makhoigi upai leitre amasung lan gi moral code amasung ain thugaiduna tawhaidaba mawongda lan tawrakpa yabage yamna Khudongthiningai Oirakli haina Danilov na haikhi. Makhoi si tawroidaba thabak tawba hore haibase mi million amaga makhai hena leiba Kharkiv city da Great Multiple Rocket Kapsilakpa Zernihib amasung masigi mamalyamlaba European Heritage Thugaiba Buka Irpin Gostomel amasung atay Ukrainian city amasung khunggang kayada bom kapsilakpa sinatakle Bolnobakha city di miyoybagi khamthengna awa ana tarakpa yaba phibamda leide haina Danilov na haikhi mahakna phongdokhiba matungina yeknabadi soktarakle adubu Ukrainian singna maribak ngakthokpa asidi nongmagi kangkhalakli haire. Ukraine gi capital Kyiv manakta Ukrainian forces na Russia gi helicopter anisu kapthakre haire. Haukiba February kunganipanda Ukrainian forces na Russian fighter jet mga amasung helicopter ama thugaikhi. Russia na Basel Kyiv amasung Brovary da attack tawringai manungda aircraft singdu thugaikhibanei. Ukraine gi fighter jet singna Russian jet ani thugaikhi aduga Ukraine gi S-300 air defense system na Russian jet ahum kapthaki haire. Thugaikraba Russia gi warplane singsu Sukhoi 30 amasung Sukhoi 35 ngaktani haire. Kyiv ki manakta Ukraine gi anti-aircraft gunner singnasu Buk M1 anti-aircraft missile system sisinaduna Russia na kapsilakiba cruise missile ama amasung helicopter amasu thugaikhi haire. Ukrainian forces na masangak thokpa khakta natana attack su tawre. Ngarang Kyivta amasung Zhytomyr da changsilakiba Russian armor kalam singda Sukhoi 25 attack aircraft na bombing tawkhi haire. Sukhoi 24M bomber singnasu Senirhib lamdamda Russia gi teng mari amasung mechanized kalam sing thugaikhi haire. Kyivtam na changsilakpa Russian military convoy ama mile nifurom sangkhre. Ukraine gi capital Kyiv tamna sangsilakpa Russian military convoy ama hana mile taraga tarelom sanglambadagi ngarang phawbuda mile nifu yaukhre haina satellite company amana phongdokre. United States ki private satellite company Maxar Technologies na phongdokhiba matungina Ukraine ga lonaba paringdagi awanglomda mile kullomda mak chatlaga leiba Belarus ki kharomda su ahenba ground forces amasung ground attack helicopter sing saithokpa ukhi haire. Kyiv tamna thokjilakiba convoy adu Kyiv ki city center dagi awanglomda mile taraga taret chatlaga leiba Antonov air base dagi Ukraine gi Privirix town fawba sangi haire. Privirix asi Ukraine Belarus ngamkhoi manakta leibane. Haukiba nongmaijing numitta convoy adu Ukraine gi Ivan Kyiv manakta Maxar na olaga yengbada mile 3.5 sangkhe. Adubu masi angakpa phangna sangdokhiba maramna ngarang di satellite ki camera na amukta pulap ki picture lawba ngamkhide haire. United States ki intelligence official sing na congress ki member sing da phongdokhiba matungina Russia na Ukraine ki capital Kyiv khudum sansinna bagidamak yamna chawna ani suba web ki attack tawrakpa yai haire. Lanmi masing yamna sangsilagliba se Ukrainian resistance namkhaiba ngamna bagidamaktani haina thajai haina official anina CNN da phongdokhe. Atopa source amanasu Russian forces na Kyiv khudum chansin khiduna yamna tamthiba urban warfare thoklaba yai haina phongdokhe. Kyiv tamna sangsilagliba convoy ase mapham kharadadi ro ani ahum thokpasu yaure. Makhoi si panthungpham amada pulap chatlibra natraga khaidoknaraga Kyiv question gadawribra haibadu chapchana khangdri haina paugi source na haikhe. NATO gi member leibak ahum na Ukraine da warplane humbudra gi mathakta pinaba lepkhre. Military Alliance NATO North Atlantic Treaty Organization ki member oidiba leibak ahum na Russia ga lan soknariba Ukraine da warplane humbudra gi mathakta piduna mateng panglagani haina ngarang Ukrainian army gi official sing na laukthokre.
सोशल मीडिया दा थादोखिबा वारोल मतुंगिना पोलैंड, बल्गेरिया अमसुंग स्लोवाकियाना यामना सोफिस्टिकेटेड ओइबा मिग-29 अमसुंग सुखोई 25 वारप्लेन हुमुद्रागी मथक्ता पीरगनी अमसुंग मसी पोलैंड गे एयरफील्ड सिंग द बेस तौबा याई हाइरे। बल्गेरियाना मिग-29 प्लेन तरागा तरुक अमसुंग सुखोई 25 तरागा मरी पीगने। पोलैंडना मिग-29 वारप्लेन तरागा निपान अमसुंग स्लोवाकियाना मिग-29 तरागा निथोई पीगनी हाइना ऑफिशियल सिंग ना हाइखे। प्लेन सिंगसी पोलैंड गी एयरफील्ड सिंग द बेस तौगनी अमसुंग यूक्रेनियन पायलट सिंगना मदुदगी कॉम्बैट मिशन पाइबा याई हाइना वारोल अदुदा हाइखे। पोलैंड द बेस तौरगा मदुदगी ऑपरेट तौबगी वाफम अमा फोंदोरक्लिबसे तसेंगना नुंगनांगबा पोक्निंगाइदी ओइरे। मसी अमरोमदा लान असिदा नेटो गी मेंबर लैबाक याउसिलक्ले हाइना रशियाना लौखिबसु यारे। पोलैंड द रशियाना अटैक तौरुबा मतमदा नेटो गी मेंबर लैबाकता अटैक तौरे हाइना लान चाउथोरकदरा अमसुंग न्यूक्लियर खुलाई फाउबा सिजिनरकदरा हाइना नुंगनांगबा पोक्ले। जेलेंस्कीना यूरोपियन यूनियन की मेंबर ओइनबगी एप्लीकेशन साइन तौख्रे। नोंसुप लैबाकसिंग द नक्सिनबगीदमक रशिया की असाउबा मायोक्नरिबा यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्कीना यूक्रेन बु यूरोपियन यूनियन EU की मेंबर ओइबा याहनबियु हाइबा एप्लीकेशन साइन तौख्रे हाइरे। इतिहास की ओइना येंगबदा मरु ओइबा थौदोक ओइना प्रेसिडेंट जेलेंस्कीना यूरोपियन यूनियन दा यूक्रेन सु मेंबर ओइनबगी एप्लीकेशन साइन तौख्रे। डॉक्यूमेंट अदुदा यूक्रेनियन पार्लियामेंट के वरखोपना वरादागी हेड अमसुंग प्राइम मिनिस्टर दिमित्रो सामिगालसु साइन तौखी हाइना प्रेसिडेंट की ऑफिस की डिप्यूटी हेड एंड्री सिविगाना फोंदोखे। डॉक्यूमेंट सिंगदु ब्रुसेल्स थाख्रे हाइरे। अहांगना EU की मेंबर ओइनबा एप्लीकेशन साइन तौख्रे मेंबरशिप सोइदना फंगनी हाइना थाजै हाइना जेलेंस्कीना हाइखे। यूरोपियन यूनियन तौबा थबकी मतुंगिना मेंबरशिप एप्लीकेशन EU के काउंसिल की प्रेसिडेंसी दा पिसिनगदबने। काउंसिल असी हौजिकमकी ओइना फ्रांस ना लुसिंगले। रशिया ना यूक्रेन दा अटैक तौख्रबा मतुंगदा यूरोपियन यूनियन की लैबा कयाना यूक्रेन बु मेंबरशिप पीबीयु हाइना अपील तौखे। यूक्रेन बु EU दा मेंबर ओहेननबगी अखनबा खोंगथांग लौखनबा स्लोवाकिया ना हौदोखी हाइरे। लान गिदमक साइथोखिबा रशियन फोर्सेस चादा हुमुद्रागा मंगारोम यूक्रेन दा संगसिनख्रे। यूक्रेन दा लान गिदमक साइथोखिबा यामलबा रशियन फोर्सेस की मनुंगदा चादा निफुरोम यूक्रेन दा संगसिनखिबा अदु हौजिक चादा हुमुद्रागा मंगारोम यौख्रे हाइना मिलिटरी एकेडमिक अमना फोंदोख्रे। वाफम असी यूनाइटेड स्टेट की सीनियर डिफेंस ऑफिसर अमना सुहाइखे। BBC रेडियो की प्रोग्राम अमदा वांगांगबदा डॉक्टर जैक वाटलिंग कौबा मिलिटरी एकेडमिक अमना रशियन फोर्सेस असी बेलारस रोमदगी खा पांगना संगसिलकपने मखोइना यूक्रेन की कैपिटल किब्ता लांदानबगी मवोंगदा सेम साबा हौख्रे हाइना फोंदोखे। यूक्रेन की खार्किव सिटी द रशियाना ग्रेट मिसाइल सिजिनबगी मतंगदा वांगांगबदा वाटलिंगना मसिगी खुलाई असे एरिया अमदा मसिंग यामना कापसिनबा गाइड तौदबा रॉकेट सिंगनी हाइना फोंदोखे। ग्रेट मिसाइल सिंगसिदा खरदी क्लस्टर बॉम्ब मचा मचा मयाम पुबसु यावरंबा याई हाइना एक्सपर्ट असिना हाइखे। आरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरी।